Kino hikai kontrak ki bala bitar ka jingsha pen bethai bom le er pensat khaman kila ther teng ya ki register ki bawan jingo ya ki hakmat sekretariat da ka bong ba ki register ki pha sho hi menta pat ki kili menra ya ki sya ka jaka sumar unong yalam kinong hikai kontrak wa bir bor yang tem la pha kala ya register bawan kali ya ka khya jong u ba un le jakren ya ka jing e kinong hikai bat ka sarkar bat lada la komta dai banwan penthot ya u Kino hikai kila ong bakim salia da kiya bakhamat ka kherdop sekretariat haba kila yo ban siang tarpulin ban thia amiat ha ka te jaka Kita apa kerja mana ya? Nah. Sebagai pemburuan wadon pun dengan. Tapi biar yang ini lagi om. Ada kok. Ada bangin lagi yang sesuatu tak kata. Ada peneman pun ini. Anak. Dia show ini, dia tadi om. Gide kimrat sengi. Sir. Tepai kene kimcho se. Kimcho kene. Kimcho se yana. Tepi show ini ora hospital ini kene kai kene. Insalam. Gide kene no. Gide kene no. Gide kene ikai. Chisin kasking ile ikai ro ye kipun jong pilo. Gide kene ulam sir. Ba kumba kan ngut ki nahikai ki ba musawa kani ga jinja ba mun taksi Tanya Pak Wazir, ya. Karena kita rumor mereka nomor tidak sambut. kai ga sinjam yung pi pin simyon nang shikman Jadi ngelaraskan di Shanghai ni. Ay bagkali jong sama jong lar kemen boy haba kirong jes kecet ben trekam kinya na kemen jongi nginiap niluhun angka. Namar gina syong baru jika tas kiri jika non bapai non skor non kemat. What direction Penong yang bangin rai kenika sim kenika rai ke bae ini apa ay makin ya kali remdor jongki kanya yang kemet jongi makin seong onoi kai kontrak lihat no lagi tang lah ni pat ba idon lang ki khulung khana ki khon ki kuno pi wan lam lang ha kani ga jingi ki Teka pupurom nga don sibnay manta ikor yelo pa kinakwa banyo di kinakwa banyo di kilawatan kita na kataw kilawan sini ya pati di nabikwa banyo iya ni wan batay di ang ne kataw ya kita ikor kilawan tapos kasi kalong bago iwan fake yang wan sandran yang jadi sekitar iyo umpan ka daun tirgas da ki bombla ki bala pencembit ya ikon ki badangret kabala ta ki noi kai ki armet bat kum tatarta nakaliang jonga hamdan dai ban hom kani kana te ki tinggal kana ka sarkar MD bat board district sya ya ka hok ni kinai kai bat kenu kena aga jala ko piong kidon lang ki nahikai ba armen pila man itu kumba kan ngut ikidan alar ng bakla kidon kumba argot ki bangatip tikna kidon kumba argot diwayna mau sendram anang diwayna na makruan ng bakla kidon argot mah ki nahikai ki ba armet ka jitisen ki ba ki samit ang ne kimla banwan na marba ngir ni pelaja ki na maki ong ba ngati sarang na armet ngamla banne mene padang impoy pagkat pagiwan matry ka dai jus mo kya jong ki badwan join lang si ko ka jitisen joni ke ni rum la hangsu ada pagipoy hang yo penpane ka buta kapas mo si susu kalong ba apa kitur siya ni daki pulis senrang ibat yaki kata kepada housing ha baka dia jadi malat ng Kabuoan district kini sarkar persya ay kilong kuni ay ang pagkipaan mano ba ay borray ki kulit bakin siat kirgas kani ngam timpado manta kadai desin na ka sarkar MDE lani na Kabuoan district ng MTIP lani dono magistrate ubala ikata hindi banray
Aga jing so tu jong ni kadai sarkar MDE ba ai bawar ban lek kadai ban lek ban set nergas ban ham kini ki bombala bisa. Nakaliang ki isu kelawan ni kendo yakini gino hikai bat ki ong bakaseng hi kamla ban pediang ya jing pen betai bom leer pen sak khamat yakino hikai. Ini ke susia bro long nakaliang gitu steng di mak pedang namar ba itu tu ki kamu kubur ni dio ba kata kacinya meneru tadi kamu go bayar don pa kacing tumar nakaliang ya ini kacinya ini ya walang jai ba number of people kacing don di kai bayar aduna ba ni nak suku ba kai ba pelong itu di pak nan bahkan pendekam dah kata sesepus haru banda ndak ada tiar gas ni kai mo ni sudu ada kalau ini di natrai nangis mat ada dan nanu kati ya nanu kati ini mot nadi yang ini lapu de pa no mo yorkom nang bikin labu banya kun bagi kulit beri jinsa bagi nong ida teman kala teman lagi tagi nong bom nong tiet yaki noh kai ti kajing keli makwa keli ni kalau mentah apa sabun pong ya uniform kulit mana ba ai fi kajing start bapyo batpoy hapu kata ng kulit oh hatu gindi ini kai long haba mentah bat pi bang kidang ya kalau jai di perbuk man yaki pilong nakaliang ikuan keli ka sikit di ya Meghalaya government mo bakum kanu ka jingi ki bikwa dada bikwa ka peaceful ru di pentot bikwa bakum kanu ka jingi ki Ika yo rekan bang sedang mengelam juga ni kasus ini. ang ida ko susi bang ikran li pati nong alam di mungkai dapatai ba adon kapun ba saw sanut di bala musaujer bat nakaliang seng ai ka susunan budungi bat nak om iki ba nakaliang seng di dalam dekat hot wana pring ba mentasi idon ki kam di paketi pati nong alam budungi kima on poy ni ndai nakaliang pas liu ai ka jikip lapun ini nakaliang letak nong alam ini di once di one dulu ini kai ba nakaliang ka jongi kum ka seng hinga kan ba nakaliang seng ni don dekat bagi ni nong kai ba minum sya ba minum mailat ba lada ba bikin sya urat yang hok ka jongki mo namar haba kadu kamram kadai jong ka state government ni menta apa pitung ka state government menta pinum la badong ba si apa biman tu sube la kabe no ha jadi men consider ba kidan ru kino hikai gi bala cross yang kata age limit ban wat kam foi ni yo su sarkar yang thau gila lenti ban accommodate ya kini gi kino hikai bok kata ini ya kacing start state government andai ya ni kacing jai ko ta si bat nakaliang dosen di program bat lada yaja bagi di penukam yang nakabor kumni nakaliang seng iman si bin sabjar ndrei inapan sim ke senjam manginapan mi pat bagi sim pat ayue bagi lak lenti bani kun persa yang ni jing kembor gini kai kum ka kemi oh apa ka sarkar ka alam ka kemi kamla ban su ka sabjar kan ni banta tahapan wat gilat lenti tahapan khot yaki kami dengan jingkran tahapan wat gilat lenti bepin suni sa kumni hapo surok hapo sekian bagi ciame to smith kani kadai kai ba ndai tang manga mapi ndai upa to jelahi borok away punumla ban sabjar kan ni idap tak susi ko kraw ha namar hadin bang laikan libat gino ilam juga jong noi kai layo boru ba idon wat ki ba di rewen thai ki brang arbet ya kani ka chupun kam itu flashbang ni tear gas satu kanung tak mo itu kelung bedang dan hapo mata bat katnu kan tak le ka mentality jongki kunti berang hayeng man iya lagi be ka ba kisah bom kisah tear gas hapo surok